Atanyamazisha maumivu yako, atanyamazisha magonjwa yako, atanyamazisha shida zako, atanyamazisha matatizo yako. Hasara nyingine, utateseka sana kama hautaki kukwepa hukumu ambayo inakuja. Mateso yenye utapata iko Mathayo sura 13 na verse ya 15. Biblia inasema utalia na kusaga meno. Mateso mengine iko katika Isaya sura yake ya 14 na verse ya 11. Funza itawala kama yuko bado. Hasara utakuliwa na funza, na wanasema bulangeti utajifunika kama hautaki kukwepa gaza. Ni vidudu ndio vitakufunika, mivunyu mkinywa, mgongo, lakini zikikuwa nyuki ndio zitakuwa mzuri, juu nazo zitakuluma sana. Vidudu vitakufunika kwa sababu mateso yako yapate kuwa mengi. Na neno la mwisho, utakuwa makapi. Malaki anasema ya kwamba kwa sura ya 4 na verse ya kwanza, siku inakuja inawaka kama tanuru la moto, na wale wenye kiburi wote siku hiyo itawateketeza, haitawaachia china wala tao, watakuwa makapi. Na nilisoma verse moja yenye ilitaka ni kwanza kidogo, inasema ya kwamba watawakanyaga kama vile lukungu, majifu kama hivyo basi. Mtakanyagwa kama hamkwepi hukumu ya Mungu. Jikaze ukwepe hukumu ambayo inakuja kwa kuamini Yesu Kristo. Jikaze ukwepe hukumu inakuja kwa kutubu dhambi zako. Jikaze ukwepe hukumu inakuja kwa kubatizwa katika maji mengi. Jikaze. Ukikufa bila kubatiziwa hautaona ufalme wa Mungu. Lazima ubatizwe ili uone ufalme wa mbinguni. Nani mkutano mwenye amebatizwa? Kila mwenye amebatizwa weke mkono juu kusudi